isidwaba abantu kumele besazi sibalulekile kakhulu kwinkosikazi uma ngabe sigqoka futhi akasigqoki namhlanje asikhumule siyimpilo yakhe yonke yokuphila unkosikazi noma ngithi umlobokazi ukuze abantu bezoyiqonda mhlawumbe manzini kukhona lapho kusinikeza khona igunya lokuthi uma ngabe ugana unkosikazi ngezathu ezithile oyibonayo ekhaya ngasikhumula unkosikazi isidwaba ngabe indaba zalutho wayithini indaba enkulu mfowakaDlokovu ngoba isidwaba one asigqokwa yintombazane engakagani intombi asigqokwa ingodoso umuntu oselotsholiwe kodwa ongaqhoyisiwe umuntu ugqokwa isidwaba njengoba esefika wama esigcawini waqhoyiswa wafazwa ngenyongo wambathisa izalukazi zala ekhaya ukuthi ayidondolozela ngayo kuphi la ekhaya ngoba usuke ezomela zona iqinisele ubusuku umbuzo-ke lapho okhona-ke ngifuna ukuwubuza kuwena nje nabalaleli okufuna beyibhekele bona uma isidwaba kasingagqokwa yintombazana singagqokwa ingodosi sigqokwe umuntu osuke sengenile ebukotini ukuba umlobokazi esengene ebufazini umlobokazi la ekhaya esethelwa nenyongo nziwa yonke uma usumkhipha isidwaba-ko okuyisona angena ngaso nesiluphawu lokuthi namhlanje usewumama ubani uma usumkhipha isidwaba kuseyini lowo Manzini ngiyathanda kakhulu ngoba kusho ukuthi sivumelana ngenkulumo engishoyo kumuntu ozobe ebukela lo mfanekiso wabhanyabhanya ukuthi isidwaba sibaluleke kangakanani futhi uma ngabe kuphuma iy'nkomo isuke iphuma ngoba yibona unkosikazi kusho ukuthi automatically manzini uma singalibeka nje singalinanazi igama ukuthi once wamgumula isidwaba usefana nendodakazi kulelo khaya ngoba ngisho umuntu eqhamuka kufuneka kwehluke kubonakala ukuthi uhezile ugqoke kanjani kubonakala ukuthi yini lo wamuntu inkosikazi yakulo wamusa kufana namadodakazi ukusho ukuthi uma usumkhumula isidwaba ngokoqiniso lomsulo kusho ukuthi usungasekho seshiftile ebukhosikazi weza kuphi ebudodakazini bala ekhaya ngoba amadodakazi akumele angafanele afake ini isidwaba ngoba awakafaziswa kunjalo kwaba khona inyongo ebachelayo ukuthi lo muntu wabulawa ngenkomo omncamo kuba wakhanselwa wazovuka ngenkomo bese ephuma ephethe ibhokisi mhlasimbe abantu abaningi abayazi lento abayiqonda ukuthi isidwaba njengoba manzini suke sigqoka unkosikazi ngisho esedlule emhlabeni kuze ezongena kwelamathongo ngifuna lento ivele manzini ukuthi ngizozongena kwelamathongo amukele kumukela umuntu onjani manzini onesidwaba ogqoka isidwaba sakhe yebo ngoba ufana nomuntu ongagqokile isidwaba masingeke that's why kuthiwa isidwaba kufuna noma esedlula uphinde umenze njani umenzele sona inkomo yakhona uthi umbuzo-ke kumuntu wayengasifuni ngoba mhlambe kuyahlupha lokufunda ukuthi angikwazi mina ukugqoka isikhumba yebo iyona into ebuyihluphe leyo nto ngoba isidwaba mfowethu uma wayengasifuni ephila uzomfaka kanjani esehambile wayevele engasifuni manzini khona uzobukela lombukiso bhanyabhanya athi hayi kulula kakhulu phela ngizokwazi ukumhlezela ngimxolisele ukuze akwazi ukusifaka isidwaba akhohle ukuthi njengoba engasifuni ephila kusho ukuthi noma sewungale kwelamathongo uzoba umuntu onjani ongasifuni lo muntu automatically manzini akeze ungena emndenini usezokwazi ukuthi enze lapha afika vinjwe la ekhaya mangabe sewukhona unkosikazi ongasamukelwa ngemndeni wangena mhla lo muntu sekuthiwa kuthiwa la ekhaya kugana abanye abafowethu abakhona kuyakhona nonkosikazi ukuthi ahlalele ekhaya uma sekukhona umuntu ofika wamiswa emndenini akazokwazi phela ukuhlala angithi uyabona-ke manje ngesimo zokuthi unkosikazi owagana iqela mhlawumbe egana nobhuti oyinkosana akakwazanga ukuthi alandele imigudu yobukhosikazi la ekhaya afake isidwaba kodwa manje sekugana abanye abafowa abangamakhohle abamlandelayo noma abamlamayo sebathetha amakhosikazi awahlala ahamba kanti lo akahleli kahle ngesimo sokuthi wakhunyulwa ini isidwaba ephila uzodla kanjani khona-ke esithebeni uma senza imicimbi iDlokovu uhlabile kulesi sithebe somama uzongena kanjani ecoshe khona esithebeni isidwaba engasigqokile ngoba ethongeni ufana nokuthi umuntu ohlubulile ongagqokile lowo automatically lidala zimbuka zimlanga futhi ukuhamba kwakhe azikho khona ezegcekeni uzocosha kanjani-ke kulolu ugqoko kulesi sithebe makudliwa ngoba mfowethu unkosikazi ngokomthetho isidwaba ngasikhumula endlini yakhe selala uma kunomyeni wakhe kodwa noma ephumela phandle uyasigqoka kaphume eminyakeni usikhumula ngoba indawo yakhe eprivate nevuna yena yilawo lakhe indlu yakhe kuphela kodwa uma ephuma egcekeni igceke lamakhehla inabanikazi balo yingakho nobaba endlini yakhona uma uwumfana akangeni ubaba ukumemeza esemnyanga akangeni la endlini yakhe yebo kodwa uma uphumela egcekeni uzophumela egcekeni labantu labanikazi abathile yingakho unkosikazi ngisho egcekeni ufuna uma ehamba ngesizotha engamemezi eheze uma ehamba egcekeni ebe nomehluko ukuthi
usisi wakhona loyana unkosikazi, umakoti, umlobokazi. Umlobokazi yebo. Kucaca ngalezo zinto uma engasahezi isidwaba sesingasekho uyini lo muntu la egcekeni. Ngamanye amazwi manzini esingaliqinisisa insizweni noma kubantu abazoyibuka lo mbukiso bhanyabhanya isidwaba abayeke ukukhumula amakhosikazi ngoba mkhulu umonakalo odalwa ekhaya lakhiwe naseyidalweni nasegcekeni uqobo ngoba lento izohamba izifika ekuxosheni amakhosikazi azogana ngemuva ngoba lo nkosikazi automatically mase kunywa isidwaba ngeke zengene kwelamathongo sifune siqinisekise lokho Kunjalo. kusho ukuthi la ekhaya kuzoba namakhosikazi amaningi azogana kuthiwa aseyahamba asondliwa kahle akusenziyani kusho umkhwenyana khona uthi usiyahluleka ukumnakekela kanti kwenza ngamabomu le muntu wahamba la ekhaya eqoyisiwe kodwa amgweba amakhehla afika ambopha ngalobo umuntu uyafika ngalaphila impilo engadlali engafani nasemhlabeni lapha kuyahlukaniswa futhi kuyabophana ngempela uma ukuthi into ingekho izinto zenzile ekhaya so ke isidwaba sibalekile abantu abasigqoke especially labaganiwe futhi akusona esesikhulu eside sifika lapha because abantu badideka Yazi wedlokovu phela into kanje umuntu uma ezogana unkosikazi uma ezogana usuke ezovusa indlu kwamababa. Khona usuke sezomhlalela ezovusa indlu kabani yakhe yakwaMasibanibani. Uma esehambile naye amadodana akhe mayegana obevusa indlu yakhe ayoyivusa kanjani indlu yakhe exoshiwe yena awu nakho phela umanka uzobachitha phela hayi Dlokovu wethu ngiyabonga kunjalo nje bengayikhulumela abathanda ukukhuluma kodwa iqiniso liqondile.